nimin August ni som ni paruka Nepala Tuilian awanga chiat na rap thak tak thlengkha ilo ngai khadon teang he chiat na thlen na hun hi bote ko silui Nepal le Tibet ram ribula ni in Rasuwa le Nuwakot districtin antuar na ber ani he chiat na thlen hun hi nimin jing Daria le minisom thum panga vel khani in Bagmati province Nepal chu atuar na ber ani chiat na thlen na chan hi an soidan chuanin lir ngingin leimin asiama luyapinga chu apuak ke a thile bawzat tun thlenga report thito zat mi somthum pakhat atanga mi somkwa panga ingka report oma chan chuana na akal zel awangin alapung zel bau tourist mi zali pathum vel atamjok ramdang mi anni foreigner zani somkwa pakhat Nepal mi somkwa pathum US mi pathum UK mi som patni Malaysia mi som pasari South Africa mi pali Australia mi pakhat Netherlands pakhat India mi zasom nationality ala chian lo mi zasom pakhat vel an ombok Tuilian in ang hongte Bagmati luitui chu gorigat le gusewaria danger mark apel to a gaurigat gusewari chabahil nayabasti gorpati velami te himna jong turin mobile ala thon anni Bagmati sunkosi arun kamala kosi luite chu anluang liam vekto ani Kathmandu Valley a Bagmati Hanumante Manohara Dobi khola Bisnu matite tui alian na salhe bok ani hengba ka hian kong pui aping na salhe a kong som pat kwa zet chu aping vek ani Bagmati a kong som pakhat aping bok ani kong poi mo pingzi nga kanti lopakte Madan Bandari Highway Mid Hill Highway le Nepal China border road te po aping bok ani tundin mun Nepali Army le private company 10 mi za som pali vel chu helicopterin an chan chuak to a European Union in satellite surveillance an activate to a India Prime Minister Modi po in tranpuina ain tiam to Khochin hi naktu thlangin ro ala surdo na wangin film khurangai hle The Times of India ina aziadan hi hansiar leila chawme Nepal mi za som nga chuang an thito a plot 2 tourist tamtak an bawboka Tuilian le leimin na satak awangin bawte zinga hian India mi za chuang US mi som nga pali le UK mi som thum pathum antela Nepal mi ngei po za chuang an tel Nepal tourist board soidanin hemun hi tlanglon mi te tlona sat mun ani ti anti ani hay baka hian police le sipay tamtak an bawboka chu baka current siam tu te po an bawbok ani may sepakhat chuanin kachung te chu kamit mulai ngein tuin ala ti ina soya amale afapa chu inchunga lonin an him shramani atira chuan thunei tu ten lirhingin leimin a thlentir emo antia ma se US Geological Survey chuan lir nging a om emoti kha leimin awanga a inso na chakna lo chuak zok ani anti hetila hian United States of America State Department po in thuchwa siamin US Embassy Nepala thunei tu tene na thokdunin American mi te tranpuyan tum ti ansoi Trump sarkar chuan American te himna le ven himna aya ngai poimo sangjok anei lo ti in US State Department thupuang tu chuan BBC a shilngal bok hetilai vek hian US Embassy Nepal chuan thuchwa siamin tual chung tour agency tele tual chung thunai tu tenen thataka thokhawin Tuilian tuar American mi te tranpui tumin an bei mek ani ti an soibok hetilai mek hian Tuilian tuar tranpui na turin walbeng chuan Nepal hne na billion somni panga pek ai tiambok ani External Affairs Minister
Dr. S. Jason Karpo in thu chua siamin Nepalin Tuilian rap thak tak ato mek na a pui turin HADR tranpui na le damdoi pui mo ton som kan thona. Kan chung try na in lusun chung tele he Tuilian tuar tu te asharenga. He harsan na machon meka hian India chu Nepal le ami pui telama ading tlate ati ani. Katuten he channel hi minlo like ka, minlo comment saka, minlo subscribe sakchau turin kan in nge na ni. He channel a hian shringnun lim thla thungai nom huang tele thil ton shret ngai nom tak tak te lo ti chwa thin ani ang lo ngai thatu zong zong chunga ka lo me.